Eblisib li apostol Pablo, no coexpochis yu aminkile kapabal rikin di Christ. Salihu Colosenses ut Filipenses, no kotzolok chirish li pabal ut sahil cholehil. Salihu Corintios, un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresieb lishtenamit utanakwan, li ratin tohjuah kuichi atinak sadikatjuam. Solok salisantilhu rikin saralux. Chiruli kutanain Joko china lepak chirish leqatzol bal chiruli shamanain na atinak chak chirish lishk oho banki leqachol kah kui rikin li Christ. Utning koşlanak magachi kunak leqashal akhel rusa lishchu amlak babanel lishka blankil li reta li lishchol toh retal naqtolishtaw lishchabila lishchol lishtikila lishchol liqaqwa Dios. Utlak babanel li naraj kulak chishtaw bal chishkhunilain Ángel runak tish ashtesi chishkhunil sa shkaba liqaqwa Jesus. Shkebal chishkhunil chokre shban naqlaq kolonel ma junqwa tishkulaq kui chi inqatsaqal liqaruna qayechire. Ángel runak tishchal shqeshtzol ali ratin liqaqwa Dios rajlal kutan. Shbanaq kaqwi chihukan tishtaw liqashal ángel rusa lichuam. Liqaqwa Dios nak ángelak qikin saliqa chol saliqam rajlal kutan nakoshten achish banunkil lish angel ut nakoshten achish kablankil li reta li liqa chol renak salihona laqtakulaq lish chalpal rish liqa babal turuq chinumek khotana khunak li jalpa ueh rajlal kutan laqpa banel jo chishkot besinkil chanu jo chikik kho chiru heb li poyenam kho chiru heb lish santil angel liqa Dios uchihukan nashkut besi chiru chishkhunili ruchi choj chanru yojik angelak liqaqwa saliram salishchol salishchua Ángel rush kotzpali chabil esil rikin chishkhuni leb li juntesal kwankeb li tetsokaq chirabinkil li ratin liqaqwa Dios li chabil esilain ut eblaq babanel kwank sashbeneb shkut besinkil lishloqal liqaqwa Dios sa lishchuame Ángel ru naqlishtiki la liqaqwa Dios talim tsung rikin li junjun reheb lishbanuhom eb laqbabanel chiru li shamana in sho atinak chirish lishke balish sahil li qachol ma kwa rikin li junjun chiraila li naqakul chisahoq ban li qachol chan de apostol Pablo utli santilhu rikin li qaqwa Dios junelik qahultikaq lishrahom lishchabilal li rusilal li qaqwa Dios rikin rajlal kutan ma junqwa tashaq chisat saqachol naqshosh kol rikin kik rikin lishkikel liqaqwa Jesus qayalaqaq qiqa eshbanunkil chicha bil liqataqlankil ten ank chi anjali liqachol shbanaq usta chishkhuni lepain mokoto eshkolta apanan Ángel runaq taqakut besili qacha bilal shbanaq liqaqwa Jesus aqwi naqshkwang sashbena ruchichocha in kishchal shqeshik angelak chiruheb le juntesal uchisten ankileb na baleb salishrailale inka chisar saqachol naqliqa kolbal naqataw sashkaba liqaqwa Jesus utyal sashkaba lirusilal hokanaqwi usali chaqrab inka na goshkol laqpa banel tentonaq tishok lishchaqrab liqaqwa Dios Juan 14:15 nashche kui nikinara chashokaq linchaqrab manaqashok lishchaqrab liqaqwa Dios manaqsajunchik liatin manaqarra liqaqwa Dios kui naqarra tentonaq taqashok lishchaqrab ho naqnagoshtaqla sho atinakaq kui chirish lishchalba liqaq esa liqapabal linka shaqlik linka riqankil liqamak junelik shnawbal naqwa jun li Dios lisashkaba lishnimali rusilal naraj qaten ankil naraj qahil tasinkil qaqwi qashaqabaqi chikaw ut oncho iloqchi ubej tohretal naqtogulaq barqwi naqaj jonashpanulaq alinanel linash sachbesisash ol chishkhunil liqareru likwan salishkhun sutam
utkahkui nashkohob lishchol rikin le junjung chichok liyochish ebal chiubej rekulak tohre tal naqtishkul lish akamunkil junahkui likwan chikush tawbal utaan likulak salichosha liqabokbalaan naqtaqayal qaqe inkat qajali qilubal rikin liqagwa Jesus uttaqe chani lijunelik yuam Dios naqshinakush beni chiruli shamana in saliqa kanjela in solok salisan tilhu waqbilat hunelik renaqtoakuch beni sa honchik liqa kanjel